Baik, kita ngawal ini ratu bedane penonton sama-sama. Sedulurnya titiang ngalantur matur-atur majang ini ratu bedane sarang sami. Ini ngaturakan pengaksama majang itu betara sesuatu sedang ini dikirim kayangan dalam kalih ratu bedane pemandak sama tahun sarang sami. Malarapan untuk Buddha Astuti. Om Swastiastu. Kayaknya ngawakan hujan. Majanga ringi ratu ide sesunan ratu sana melingih kekayangan dalam. Bekalih ratu sesunan sana melingih diki. Ring sejebat jagat seronggo. Ampuraya. Banyak ratu ngayah makadi pengomong duitnya sekarang dalam pet rauh tangkil ngatur raya majang ringi ratu nyarangnya ringi dek tedurnya ratu napak pertiwi melarapan untuk sesolahan calon arang Ampuraya titiang ringi ratu sesudah ring kayangan setre ring rajopati gumanti ringi ratu titiang ngulang bos-bos satu kan titiang aturan ayah mengisir atuh bos-bos melingih berkali titiang ringi ratu idedane surya titiang penemaan titiang gusti titiang lani ratu penonton salam sami sangat banget suci nih titiang majeng presiden rauh areng lingih hidup betara areng jagat serogo titiang sampun aturan suk semua banget Ampuraya titiang durung nyantanan anggur ringih titiang wantah mau pesengan juru mangku selamat saking jagat madangan kelot gumanti titiang dados pengayah pemomong ring dalam tet wantah titiang ke judi ring benesan duwene pekali ring kramo duwene mangle nyarange titiang aturan ayah melarapan untuk sesolahan Ampuraya menawi itu wenten langkung ring sejeronin titiang aturan ayah satu ka titiang kantun itu bisa kantun titiang munah saja ring ratu dedane sarang sami mangle nenten titiang jumuh ke baos ngaturan ayah dikiring jagat serunggu bunyi jadi tiang masentok nenten titiang tamat kelintang kantun titiang lunas ngelungsur gitu sesuana sarang sami penemaan itu betara sarang sami niku sana lungsur tiang aja saking wanten pelawa mangkin calon arang bos yenten mendaging ngunang kocap dan kewastaan calon arang seperti nah mangkin titiang jadi ngunang sekewantan ledangan satu kan niki galah niki sampun jam kali watangan waut neng jam rolas sampun kesedayang titiang baler ledangan bisa menawita dagang dukut dagang pinang ampun rauh mana neta titiang doh unang mangkin sejebat jagat serungu seni unang titiang sang sapu sireje Sane uning ngelarakan kediakmikan penesianan lun ranjano sane senang nyakitin jatmo tanpa dosa iring mangkin kinaya mangkin riki titiang iring itu betara ring dalam kinaya mangkin pintuannya dua tangan titiang biar batai ratu idedane mare medasar ratu kana 4 bute medasar haji greguh medasar ratu rerajahan hari di kantong kelana tiadori kegenaan sastra nika karinuk pepelajaran itu karinuk sireje menawi teu senang nyakitin manusia tanpa dosa iring dan meresidang rah titiang niki wenten ayah-ayah duwe pengayah duwe saking serunggu kelot niki wenten titiang saking kaler saking papadan menawi deui ratu jumpu ring sejeron pemargi
rerah titiang juru mangku selamat menjaga madam malih bidan jauh ya nih kayu nih ratu ide dane ini malih bidan jauh tinggal ngoling juru mangku selamat pasti datang kalau titiang kesadangan ring ini pecalang duwe dikirim rujuru duwe menawi teh ratu singsal sigeron pemargi dan boleh menawi teh ngerasane diosan titiang wenten pengayah titiang nyarangi titiang saking kalir dados bilin sebatah kami masaput poleng dados bilin ring dijeje maneda diri ratu itu danai takut dan uning napi resi jorong ayah-ayahan niki titiang menduwe niki didadap niki pecalang tiang dados balin malih bidan jeung kayune malih bidan jeung kayune dados titiang ampun menduwe anak didik niki dadap dados bilin malih bidan jeung kayune pantan ratu ide dane kanuning resikoran pemargi penyalon narangan iki wastan penyalon narangan pakem calon narang manduningin pantan irago ngedengan geradang rudo bunying sekarwanta kanang sakewatan pakem tan medaging niki sabun pakem penyalon narangan nganutin kewasan wasanin lontar penyalon narangan niki sabun ayo menawi itu kira laku atau pitiang ring ratu ide dane nawak yang bisa didiang melusur pengampuni pin banget sina pitiang atuk berapa sati oh sati oh